Алтынсы бүт дүния фольклориадында қатнашусы Польша елінен келген делегация Мисс Кавяне, хайырлы иртә! Доброе утро, хайырлы иртә, good morning. Хөрмәтле достар, мына ошында безнең төрле телдәрдә көндә һөйләшәбез, төрле биюләрдә, йырҙарҙы ишетәбез һәм бөгөн без Польша иленең ошо мәдәниәтенә, фольклорына игътибар бүләбез һәм бездә ҡунаҡта Мисс Кавяне фольклор төркөмө, без сезне янә сәламләйбез, күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Әйҙәгеҙ әле улар менән дә әҙерәк һөйләшеп алайыҡ һәм төркөмдөң етәкселәре менән тәүҙә таныштырып үтәм. Бездә бөгөн ҡунаҡта Камил Ветер. Камил, good morning. Hello. День добрый. Dzień dobry. День добрый. Һәм Патрик Рудковский, биюселәрҙең етәксеһе. День добрый. День добрый. Мына ошо егеттәр менән бөгөн һөйләшәбез, төркөмдөң етәкселәре. Ләйсән, һөйләп үттеңдер әле үҙҙәренең төркөмдәре тураһында. Әйткәндәй, беҙгә был әңгәмәне ойоштороуда даими рәүештә Ләйсән Абдуллина тәржемәсе ярҙам итә. Ләйсән, үҙҙәренең төркөмдәре менән таныштырһындар. Мисс Кавяне, кемдәр улар, ниндәйерәк төркөм? Dear guests, good morning again. And let's start our interview with the story of your folklore team. How are you? Have you been here? And please tell us shortly about your collective, please. Okay. Hello, everyone. Zdravstvuyte. We are the folk group Mistkowianie from Poland. We live in the south parts of Poland, next to Nowy Sącz and Cracovia. And we presenting the authentic folklore of Lachy Sądeckie region. It is the most rich ethnographic region in Poland. We begin at 1984, and now we have the 45 years. Thank you. Бұл коллектив үҙҙәренең эшен 1954 елда башлағандар. Улар барыһы ла Польшаның көньягынан киләләр. The region of the Lachy Sądeckie. Lachy Sądeckie регионынан киләләр инде. Ошо көнгә кадәр был менә аутентичность, менә баштан ук баракка килгән традицияләргә хакларга тырышып, киемдәрдә лә һәм гореф-гадәттә лә халыкка еткереп, ошо коллективта алып барырга тырышабыз дип әйттеләр. Патрикка һорауыбыҙ, мына әле бейегән бию ул халык биюеме? Question to Patrick. So this is the dance, folk dance, right? Yeah, this is folk dance. We dance dances of our region, and it's very important that we have one clothes. Yeah, it's for our region because this is for people who haven't a lot of money, and this is for people who haven't money. You know, I am artistic director. I have these clothes. Бұл олардың традицион бейеу була, халық бейеу була инде. Элек бейеүстердің киеменә қарап әйткән булгандар, уларның материал мөлкәтен хәлен аңламагандарында. Мәсәлән, ошо киемдә халык ярылыраак дип каралган, чөнки ул төрле төстәрмен үзенең киемен бидәргә тырышкан. Мәсәлән, әле һөйләгән директор әйтүенсә, менә минең хәлем байрак дигән аңлата. But it's very important when she have a cup. It's a cup for a woman who have a husband. But when having that, she have a husband. Or sometimes where is the younger have flowers on the hair. Шулар игътибар итегез, хатын-кызлар, әгәр дә хатын-кыз башына башлык кигән булһа, яулык кигән булһа, ул кияүдә дигән аңлата. Кызның сәсенә бер мәле булмаһа, димәк ул әле көдә түгел. Яшьрәк кызлар сәсләрне сәскә кыттырга тырышалар дип. Мынау яшь кызыкка кияүгә сыкма, башкортстан күренһә. Let's go. Come on. Вот. Все, был тимәк әле яулык яурман кызыкка кияүгә сыкмаган Башкортстан Өфө халкы тарап куйган. Шулаймы? So this is young lady in Bashkortostan. Let's keep her here in Bashkortostan. Безнең Камил әфәндергә һәм Анжелика Шудровская дигән һылыубыз тора. Анжелика, костюм турында һөйләп бирһен әле, бик матур, бик сагыл. Angelika, could you please tell us in a few words about your costume, please? More detailed, yes. My costume is about when a woman have a husband. Yes. And I have to cover my hair with a special cap and a special jacket. Yes, because I have to cover my arm also. Yes, because she don't have cover arms and I have to. Because I have a husband and I am a wife. And now my dress
have a cover. With the apron. Yes. Yeah. Apron. And it's typical for our region. Yeah. And for me, I think it's really interesting to see the Ay, ay, ay. Stop. Yes, it's a lot of but it's typical material. for our region in Yes. Poland. It's very important, obróćcie, here, because it's 33 Yes, steps. yes. Баяғы айтып кеткенсе, бұлар өздерінің өлкәһеннән килгән кием. Төпханалы һәр өлкәнең үзенә булган хас киемнәре була инде. Әйтеп кеткәнсә, бұл кияүдә булган, тормышта булган кызның киеме, улар һәр вакыт башын каплайлар. Һәм шулай ук улар да өскө кием булырга тиеш. Менә яшь кызлар өстенә өскө кием кимәгәндәр. Уларны жилетик кына дип әйтәм инде. Аларда бар бит инде. Һәм дә юбкалары күтәртелгән була. Өстән дә кияләр, арт яктан да әүркәлетеп торып, матурлык өстәләрендә хатын-кызның кияүдә булып, гаилә алып барганы үзенең әдрәкне статусын күтәрергә дигән ният белән эшләнгән. In old history, a woman must be Fat. fat And big skirts like that. because when he are not fat, Yes. he don't have a lot of money. Oh. Бик кызык мәгълүмат дип әйтә алам инде. Уларның мәдәниятендә, халкында тулы хатын булһа, тимәк бул хатын хәлле дигән аңлата. Менә бай, күп ашай, матур яшәй дигән аңлата инде. Әгәр ябык кына булһа, тимәк хәле лә шулай. Ябык хатын булһа, хәлле яшәй дигән аңлата инде. Шунда бер үденсәрәк бар уларның халкында. Ирдәргә кагыламы? Корхаклы ирдәргә. Does the same apply for the men? For Yeah, the it's the husband? same for the belts. Yeah. Шул ук, When do you have a lot of money, have a big belt. Big belly. Yeah. Yeah, but it's very important for the health. Yeah, it's protect us for the another people. Thank you. Әгәр дә корхак, ысап та корхак була, ул әле хәлеңдә күрһәтә инде. Шулай да бит кайыш тага бит инде. Кайыш бит хаклы инде. Эштән хаклы инде. Әгәр дә битгә ташланалар икән, шул вакытта бит үзе хаклану, халкыны нияте менән зур гына кайыш тагып йөри бит инде. Шәп. Менә ойлап карасаң, безнең башкорт милли костюмнары менән охшаш, кешенең хәлен дә белеп була, ниндидер практик яктан да костюм бик уңайлы. Әйдәгез, кунактарыбызны әңгәмәне дәвам иттербез, тагы бер музыкаль номер күрәйек. Нинди музыкаль номер тәкъдим итәләр алар? What kind of what's the next you would like to offer? Singing or music? Singing. Singer, aha. Улай һәйдәгез әле без микрофонды ихласны уларга тапшырабыз һәм без Польшадан килгән, так, Польшадан килгән кызларыбызга дәррәвә алкыштар менән һүзне бирәбез. Let's go! O mej mamy kochany, stoi jawor zielony, zielony, serdeńko, zielony, pod jaworem łzecko, leży na nią Jasieńko, Jasieńko, serdeńko, Jasieńko. Leży, leży, chorują, na Jasieńko zwołują, zwołują. Serdeńko zwołują. Hey, Afarin. Анжелика, һәлә үтенәле, нимә торганда йыр булды икән? Could you please tell us what was the song about? The song is about the couple, right? And she sing to her boyfriend or husband about what happened because he don't look good and don't feel good, and he sing to her to she maybe go to the special doctors, Yes. yes, and bring some medication for him. Interesting.
Thank you. Ердің өкметі бик қызық, шундай тұрмышқа бәйләнгән. Бұл ир менән хатынның әзрәк һөйләшүгә, егет менән кызның, ир менән хатын һөйләшүгә аралашкан, аңлаткан ер була. Әйтеш күбрәк инде. Әйтеш күбрәк инде. Хатын һора, һиңа ни булды? Нигә шугай кайфың тиенде? Ул әйтә инде, барһа яхшы, менә мин уйламса, һин әзрәк кенә борсулаһың мине өсөн тиенде. Бәлки һиңа дусларыңды күреп, я табибка барып, һиңа күренергә дигән һәмарак тормышка кагылган бер һөйләшү була инде. Афарин. Ахарда музыкантларның киемнәренә тукталып үтәйек әле. Менә музыкантларның киемнәренең орнаментлары был Польшаның милли гадәтләре дип аңларга кирәкме? Азрак шул. Now we are interested about the costumes of the musicians. Is it also traditional? And what does that mean, all this decoration and the embroidery? And it is typical for men costumes. It is the hairs. We in our region we said always we have three hairs. Here of this, it is sercówka. It is special embroidered for our region. And the first hairs we have here. And from Monday, hairs is only for Bashkortostan because we love these places. Oh, thank you. Бұлар, ысынлапты бұлардың традицион киімдері деп санала инде. Ихтибар еткән егер улардан ошталарны йөрәк формаһында гына узырлары бар инде, директоры бар инде. Без ошыман үзебезнең ихласлыгыбызны, йөрәгебезне асык икәнне күрһәтә беткәннәрдә. Кулдан эшләнгән сигәү һәм дә менә каеш тагып йөрдәр дип әйттеләр инде. Һәм дә менә бүген без ысынлап та бик асык сагау киендек, чөнки без Башкортстан булуга бик шатбыз дип әйтте. Very important color for our shirts. It's red. It's protect for not good magic. Yeah. When you have a not good feel, you must put them. Thank you. Шулай ихтибар итегез, бездә менә туш тирәһенә кызыл төстән сигү эшләгән бит инде. Ул бездә кара күздән хаклайты инде. Безгә уңышлар килтерә һәм бездә насар күздән хаклаудан кызыл мәсикән дип аңлатты. Күз тегезмәһен Күз өчен. тегезмәһен өчен улар өчен бик мөһим. Безнең кунакларыбызда менә Өфөлә Башкортстанда иң кызык булганы, иң хәтердә калган нимә булды икән? Камыд искәндармы, балашагандармы, укроп алгандармы, әйдәк шулдыралар һиләндер. We are now wondering what was the very impressive in Bashkiria, in Ufa? Did you try kumis, male's meat, like for example, did you try any kind of food that was very impressive and interesting for you? Anything that was kind of surprise in Russia? I think for us everything is surprise because it's our first time in Russia. But first of all, the people was amazing. Everyone was really smiling and really kind for us. And everyone says, "Oh, you are from Poland. You are our brothers," and it's really, really nice. But what is surprised mostly us, I think, the horses meat. It is the first time when we try this. Thank you. Безгә бында барһала охшай һәм барһала бик кызык инде. Чөнки Башкортстанда һәм Россиядә бөтен әйткән Россиядә тәүге тапкыр битте инде. Берсен әлбәттә кешеләргә игътибар иттек инде. Шунда алсак, ихлас инде. Бит Польшадан тихәктән, "О, безнең бит агайдар, бит тугандар" дип игътибар итеп хәбәр кушырган тыллар инде. Һәм әлбәттә бөтен аптыраты инде, кымыз. Без ат хөтен исмәбез инде, белмәбез инде. Безнең өчен бер яңа асыш булды. Ахарда дәгъва сираттагы музыкаль күстәнәсте тәкъдим итә алалар. Ниндирәк музыкаль композиция тәкъдим итәләр? And now you can present your musical part. And how do you call this musical? Is it a song or just music? It is music? the Krakowiak. It is typical songs and dance only for men. Бұл Краковяк деп аталған музыкал өлөш инде. Оны тик ирдәр генә уйнайды, тик ирдәр генә бәйи ошо музыкага. Мескобяне, let's go! Się składzą, żeby rolu miała, kłazo by mu dusiu, rola by stała.
pierun w diabła. Nie będzie mnie w łodziu, do której se zaczął, do tej będę chodził. Skłoroś ty wiedziała, że jo jest pijany, mogłaś się obrócić gębusią do ściany. Браво! Афарин! Московяне фольклор ансамблі болды Польша елінен бізде қонақтар, құрметлі достар, бұна фольклориада давам еті, әхем ұшы сетіл қонақтарын көрмей қалмағыз. Ол да бұл әз Ватан этно паркына барып концерт қарайлағыз. Я БСТ каналында тұра трансляцияны шай көрмей қалмағыз. Қонақтар бұлға dur рахмет Джин Куачи. Куачи? Thank you very much. Dur рахмет, хау бұлығыз, хау саламат бұлығыз. Польшаға, Башқұртыстандан көп сәлам. We wish you all the best. Stay healthy, be careful, enjoy Ufa, enjoy Bashkortostan, and all the best. Thank you so much for being here today with us. Thank you very much. Dur рахмет. Программада өтішін артабанда давам еті. Алда тағылы қыдығы күті. Сәлем менен, әр вақыт бірге бұлығыз.